Ужо чацвёрты год у межах індустрыяльнай платформы міжнароднага кінафестываля «Лістапад» праходзіць дзень віртуальнай рэальнасці. Сёлета ў праграме 14 VR-праектаў з розных краін прадстаўлены фільмы розных жанраў. Например, у нас есть блок сферического кино, то есть видео, которое вы можете смотреть вокруг себя, но не можете на него влиять и взаимодействовать. У нас есть блок так называемых интерактивных проектов, где вы являетесь полноценным участником истории. И есть блок цифровых историй, где вы можете перемещаться по пространству, но влиять на историю никак не можете. Сярод удзельнікаў былі, канешне ж, і беларускія праекты. Адзін з іх зроблены сумесна з літоўскай VR-студыяй. Для стварэння 20-хвіліннага фільма спатрэбілася 2 гады. Это проект виртуальной реальности, где мы погружаем зрителя в мир, созданный художником Черлёнесом, который, думаю, тоже известен довольно-таки в Беларуси. И работа основана как на его картинах, так же и на его музыке. Вот. Тем интересен то, что он был одновременно и художником, и музыкантом. Па словах аўтараў віртуальных фільмаў, 20 хвілін – гэта сучасны стандарт падобных праектаў, але ўжо хутка могуць з'явіцца і больш аб'ёмныя творы. І вынікова вялікія паўтарагадзінныя фільмы таксама можна будзе паглядзець у фармаце VR.